gramatičke jedinice koje se obrađuju u nastavi engleskog i nemačkog jezika u jezičkom centru Equilibrio Kids i osnovnim školama su slične, samo se one ne podudaraju u potpunosti. Što zbog različitosti programa po kojima se radi u osnovnim školama, gotovo da svaka osnovna škola ima različiti program, što zbog predznanja dece u različitom uzrastu, ali i perioda školske godine kada se određene leksičke i gramatičke jedinice obrađuju. S tim u vezi, dete će na kursu jezika usvojiti kompletno gradivo, podići opšti nivo znanja, raditi na svim jezičkim veštinama, ali će za pripremu kontrolnog zadatka u školi biti neophodan i dodatni rad.